Kei te piki ake te whakamātaratanga ki ngā mihini Whakahihiko Manawa. Koe nei te take kei te utaina ēnei mihini ki ngā marae. I kōrero au ki te tangata no Ngāti Tupoho e utaina ne ēnei momo taputapu ki ngā marae o te ro ēnei. E ngā kaunui ana a Dave Marshall ki ngā tangata ka pāngia e te mate manawa. My inspiration is giving back to our marae, because I'm from the awa. That's an inspiration in it. But I really believe this life-saving equipment should be available to all our marae, not only on the awa, so our lower reaches as well. E ai ki ngā ranga au e mārake ana te kite te whakaira-iratanga o ngā mihini Whakahihiko Manawa. Engari, me nui ake aua mihini ki te apuri Whanganui. Ma aua mihini ka piki ake te oranga o te tangata ma te 35 ōrau. Yes, absolutely, I agree with them. With that statement, they sort of jumped on board and get involved in what we're doing, guys. I believe, if these